Another Gaduda. Thought to run to attend to summer. When you know where you're from, you know where you are. You're going. Absolutely. Exactly. Heck to get away. Some very unique groups. It is here the group is here already. Bird watching. Guthi kwirorera nyoni. Yes. I have a friend to radio Naka Nairobi Primary Peter Wairasho. He's in one of those clubs here, bird watching. Kiravu. Masema na yoro ogwo. Magathi within Nairobi Arboretum. Karura Forest. Na binoculars yao with their telephoto lens cameras. Kwirorera nyoni. Nyoni. Yes. Na gusihura mbica. Yes, makasi categorize na classify. Area ni thungururu. Kikiroi. Area ni kaja. Yes. There's very various types. But watching you already. Ni areu back when we were growing up, Odotosho dogi hota keki. Hapana. We were actually bird assassins. Tutina guciona kwaja. Nyoni ogionire nyoni. No nginya ogiekorirwo ogetha kindu getagwo ihiga. If you watched a bird, it was with the intention to assassinate it. And sometimes for no reason at all. Yes. Nyoni ni. Yo tieka bird watching yete ya kwirorera. Twethaga uria tungimehurukia. Yes. Na ndikuhitiirie hindi yo. Ndirite mwere kwanyu. Na moito twamenya twina nyota kumanagia na uria wari na wathi wake. Akomeringa. Kwi wonaga giathima nyoni ma. Kianyita kaigo wika higa rithoke rimwe. Yes. Ma aike higa. Nĩ kuiga higa rekaruruma. Ukaigua. Kamenya kaone kahuroka. Akoya hau. Ukonoka na thonjo. Yes. Kenete taki. Kwi na cio riu ni undu wa nyota gukorwo na korito kidogo ri. In the entire lives mathiri ma uthaka nyoni. Yes. No, I have never. Wendo wa gutha. No, I'm see guku ri. Guku ni kwa bird watching tugikura. Hare gwa Arboretum. Twari bird watchers. Mwari bird watchers. Muthia kwirorera nyoni. Kwirorera. Okay, muthia ma bird watching ri. Haria muthia ri. Rine bugika kaundu ni koragwo na itanya. Itanya ni ririko. Wathiana ibuku ukame classify ukauga hihi ni type iriku. Species, the film, class. Na ti homework ureka hindi yo. No kwiyendera. It's a hobby. Thio tia na giturenge. Ithui turenge tuthondekete. Yes. Na irae cia nyina wahia nyunda na oraga ciganona. Actually, irae. You see, hakira was the simplest. Yes. Na muno kienda gukiki gia cuma. Tone kirito. Gia cuma ri. Nigi kurehe kindu gitagwo speed. Capture. Yes. Nikia ina high shutter speed. Na gia capture gikanyita. Yes. Kindu gitingiuma. Tutu gia plastic ri. Oko ne nyoni nene ri. Ni uhuthu ni kwiru ni wikatia. Ni kura. Ni gukioya. Ni ufuta na yume. Yes. But there were two apps. Bere kwamba kulai low. We were like small leopards. Yes. Assassins. Watega hari yari. Karorigide do yo kana. Okay na kawehide. Yes. You're setting the booby trap. Yes. Yeah. Yes. Ora kira mitego ria rigathi ekirie Raila. Ejoga kiroga. State House. Ugacoka riu ugathie. Compose yori. Ti he nyingi ciari. Afana. Ya kwaga faga. Now no wamenya nginya karia raini ria mundu yo. Mundu akoya. Kuri ukarigeria. Yes. Ukundu uki hesio kagaiga koma handu. Na gikaria muripio. Guikara still, lying still. Tagari. Na rio giri. Ona wathia muno rero huho rutari. Tono murame nyoni hata kuigwa munungo waku. Yes. Ukona gokite. Na gokagota kanya mukara kabata go wodora maigagirira mubira akagwa hi. Yes. Gatege. Ikau. Gatege kau. Ukona iyo. Kira yo tufe. Ino keritana raini. Ya kinya haria riu raini iramigiria hau kira irungu ri. Ukona yo mbuko kamenya yo ngomi ciaku auri. Nisia mechanora. Nisia mera danger ahead. Yes.
Tikwega. Ni warakaraga muno tondu gikona nyoni ingi, you know, birds are not also very stupid. Yes, of course. Yes. Ugikona nyoni ingi yoka hau Ni goikaranga. Niyo wetangirira. kana ingi okire ikaruma kamucere mucere tutia na la actually. Pana. Ni bebe. Okay, nyura na kanua. Yes. Gatweka jenga. Yes. Wakarakaria. Wakarakaria. Gitaga. Yes. Ukona gokite ukamenya akaigira rwego tia onyoni ndio kwa nyoni devi ciare na impaired vision and impaired judgment thinking ukamenya bia ekagwira. That was a moment of Jokanda braha. Okay, wana wakinya waigua hata wanengero riu finance bill message yori orenda. Yes. Now the big task yari riri ni wamekurumania erugurwa kirai na ndio amegwa kuwe through tantrums. Ukeneta kihinde yo Leo how calculation yaku ri required a lot of sobriety. Oh yes. Ati hario kuera kirai wapi o judge umenyeke mwono ru geko neno ke mwizo yo geko neno ati hario kuera uko gaitete nagatika monyoke timing. Yes. So Dracula, it was very heartbreaking. Okay, so the okay, you would feel very wasted. Nagatia dia akora yu. Enu mwana mono ni askipa radio nyite nyoni. Ati nyoni ole sokori For no reason. No. A very small bird. Yes. Kirai. Akanyita maguru. Wakanyita ri. Tuguru twakane ni twari thithire wiheire na system merihia. No he tuguru twakunyita twa. Ukaigwa haro. Na ukaigwa haro ukarekia. Yes. Gakombuka. Nagatigo thikoraya by the way. Yes. Ati thia akora yukombuka. Na kwihesi are bahati. Cianyita nginya ndutura. Yes. Yes. Leo natiga ndutura. Yes. Hari kinya regeria nganga. Yeah, now that one. Na gware. That one required even ancestral blessings. Gware na gaga. You see the gware kirai. Turengere wiki ya utura. Na ni hari muhiuki. Muhiuki is the one that would look like the ahuko. Do tole wa huko. Yes. No ruci ndokwenjera na thi. Yes. Ogubanga haria uramenya ni igeraga ri. Ucio ni wa gware. Gaga ni giturenge. Yes. Gware ni muhiuki. Gware ni flightless. Yes. Gaga ni no gibrrrna ici koragwo micini. Yes. Kametaima riu hau. Wona mani we utuire ku wetha na nyoni. No akihekia neighbor. Gutie munya kiuma mu ndagitari nyoni. Ukadigwa atiri. Na maundu mau mundu akireru kumenya maisha-ini ukamenya kuna watu nyota yao hawajuagi iko wapi. Yes. Hawajawahi gundua. Wewe kuna wewe ugite tu biashara tu igite tuticikaga. No ye mundu ukaiga gabucire ukani kamwe tu magakari ruraini. Yes. Yes. Na me otoire field ino ya biashara. No ore watiro isa kanyoni kona niko Hey, you know, we were hardy back then. There would probably have very serious complications. Yes. Dane kore thina. Hindi ona toinuka tuhonie ni nyama. Gage futa. Wavuta wega. Wavuta. It was well, not even a bite. Ito bago tinia mahuto. The one dog karuga convention aria tu kainukia muci. Oh. Ni wakia mwaki ro ku githaka. Yes. Okahi. And most of the time you would eat it raw. Of course. Tondu gacha mandogo ni uguo. Ni uguo. Yes. Gacha mantage kaheu. Yes. Yes. Akaria. Endo dole wiki. Neta keheke neighbor. Atirere you have to share your conquest. Yes. Kwa jogi anyitire dutura no ene ari to nyama at least. Yari nena nene kiasi. Sio kanyoni. Ina tumenyitire. Yes. Yes. Kamithi jamugafuta. Na mafuta mo mutigire ni mwa machine tondu mugunda kwa nyuma ngioneka no baba njuru. Ni bara. Yes. Eyo ni bara. Machine. Hĩndĩ ĩrĩa mũkamĩrutĩte nginya mara mũkahe ngui yangu. Yes. Yeherie kĩndũ gĩgĩtwo evidence. Yes. Mwacoka mwakĩanyũrana akinya kahana ũga.
Okay, ya wito adio kigweta ritwa wito gicagito ria cokie gituika muthuri munene muno atongoria-ini. He was daring tondu anyitire kunguru igogo. Yes. Rĩrĩ kũ rĩrĩa rĩirwo kana rĩrĩa rĩkonaga tai ndĩ harĩ merĩ rũgongo rĩ mauma tai marĩa makonaga tai ka white fethiti marĩa makona 3 piece. Yes. Akĩnyita kĩgogo akĩhĩia na akĩringĩrĩria mũno akĩrĩe anjigua nginya ngothi ĩkorogerio njirũ nĩwe watwĩraga kĩgogo na mũgwa nũgũ rĩ gĩtigani itiũranĩtwo nĩ cia bamĩrĩ ĩmwe. Yes. Kigogo of all things. Yes. Akĩrekio anyita na tũirethaga nyoni ndĩ na mũrũ ũnyitĩte kĩgogo. I think it must have been a little under the weather. Gĩtuona kĩgima kĩarĩ na homa. Agua ikaete utoigire ndamũrehera nyama kĩnyamũ kĩu tene nĩ kĩasociatagwo na orogi. There was a lot of sorcery associated with it. Now kĩarĩka nĩ gĩikaraga mĩaka mĩingĩ mũno. Ngwĩciria rĩu kĩu anyitire rĩ nĩ kĩgogo guka kĩarĩ mĩaka magana maigana ũna gĩathakagira one pep hau. Thaa kenda tiĩtie ndagĩka 21.